آية بسوان إفلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بيكاري سوية هجرية باكلي أني كمناني أني بيناني أني ولون فلا شهر الرجب من هجرية سانكالو ولون فلانا بيسوي جاتي من بامبولو ولو يبوشون كي أفولوي ميلادي نصارى كجاتي بافلان مغاني دورو سانكالو تاني فلانا بيسوي مغا أني كلناي مبي دورا بو مسجد رجا وامبو كونو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بصدق إذ جاءه إلى آخر الآيات. على بافو أني مسمي ناكورتا لندو نابي مشركون كما نيغونيا نو يغالون تيغي كفارا كغالون تيغي كدا alaka minye nu ye bato fen werew kulu bato ku wele kafara alaka alako faman ajlam ako donye tonya likelaye ako moshite tonya likelaye mimman kamugo kajaba ala allah mugo minye galontige kada alaka wa kajaba bisidri ijjaahu ani na ye cinya fana galon tige ya tuma mi cinya nanama aye galon tige kadalaka cinya yin fana nale ama aye cinya yin fana galon tige ya mogo site tonyali kare kanin tige bo alaysa fi jahannama maswa lil kafirin yala kafiri shigi yorote jahannaba kunowa kafiri shigi yorobe jahannaba kono nin tigi ye kafiri de mogo min be galon tige kadala la ube mogo min ni cinya nanama aye cinya galon tige ya nin ye kafiri de kafiri fana shigi yorobe jahannaba kono. والذي جاء بصدق وصدق به منو فنا نانا ني تشياي نو يه تشياي تنيا تيغيا فنا كومين نبي نيوما نو توغو باو اولئك هم المتقون نونون تيغو دي على ينسرنيا باوي لهم ما يشاءون عند ربهم فين فين كدويه اوبويه وتيغي على في الاخره ذلك جزاء المحسنين نندم مغنمون كسري الله بلو ليكفر الله عنهم أسوأ الذي على ينك ويه puru ye bara jugu munun ke ala nu ka bara jugu yafa u ye
aswa alladhi amilu uye bara jugu munum bara lana o yafuye ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أنو سراوية بارا نيما منو فناكي أنو سرا لا سرا من كوسا كتمودوك باركي توكا يقول أجا وجل على بنكسيركو على يافو على من كبوا كرتا مقاتبا للمشركين ناب مشركو كما نغنيا الذين افتروا على الله مشركو منونye galontige kadalaka wajalu ma hu alihata ukhra kabato fengoro kuluke kafara alaka wadau anna al malaikata banatullah uya wale fana kafo kom malika uya laka de musaude wajalu lillahi walada uyedenke alay ta'ala allah an qawlihim uluwan kabira ala korota lendo kabuka kumayma korotala korta min kabuko sobe wama haja kafara oka uyebbato fe ngorbato kafara alaka kamalikaw kala kadde musawye kadendi alama ala korota leno kabon nimma korota min kabu kafara nimbe kafana kajjabu bil haqq ويتشيا فنقلون تيجيا إذ جاءهم على ألسنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين تمام تشيا نانوما تشيدون نينكا على كتنونا كسوا بتشيدن بكا تشيا فنان نالوما تشيدون نينكا ويتشيا فنقلون تيجيا ولهذا قال عز وجل نند قصالكو alam min kabba kurta lendo faman ajilam mimman kajjaba ala allah ala ko jonye tonyali kelay mo shite tonyali kelay kam mo bo mo minye kalonti kada alaka wa kajjaba bi sirri idhi jaahu ayetinya fana galonti ga yatuma mi cinya nanama ay la ahadan ajilam min haja la nyini mo shite minye tonyali kelay kaninti gibo لأنه جماع بين الطرفي الباطل فسغالي غلون فلا أيود فرانيونكا كجب على الله أي غلون تيجي كدا علىك وكجب رسول الله صلى الله عليه وسلم أي علىك تشيرين فنا غلون تيجي قالوا الباطل وردوا الحق ويكما فوفو كان غلون فو كتشيا فنا ساجي ويكما تشيالين فوق ساجي كتشيا ساجي ولهذا قال جلت أجمته متوئدا من قصالكم مسمى مسيكبو نابك كنكري داوية متوئدا لهم نابك كنكري داوية أليس في جهنم مسوى للكافرين ألا قيالا شكيروت كافرية جهنم كنوا هم الجاهدون المكجبون ويد منو نوي على كم مسيان ننكريا والمكذبون أني منو ني على كوغلون تيغيا شيغيرو بين نونو يجانبا كونو أو مغومو نا يباتو في موري نا يو ولي كفر علىك كباتو في موري باتو كفر علىك كدندي علما تنيا فنان نالاما يتنيا فنا غلون تيغيا نونو يكافرو دي مغومو بو تشولا كافريدو ala ko sigi yorobe kafiri fana jannaba kono summa qala ko fi ala ko walladhi jaa bi sirri wa saddaqa bihi minna nani cinya ya cinya tiya tiya ye tawsir mu yassaru ka gorobali de fo ye tawsir kono nabi nyuma anu tugu bagaw nabi nyuma nu tugu bagaw me bunka siri ay rebbe tawsir kala ka kuma chama fo me anye mi fo fana bena kuma laba o nyonama قال عدد من العلماء أقول دونك بغجاته ودوكو الذي جاء بصدق هو الرسول صلى الله عليه وسلم دوكو مننا نتشنيه كوتشيده وقيل هو جبريل عليه السلام دوكو جبريل على كسبك وصدق به يعني محمد صلى الله عليه وسلم هو صدق به ويا محمد معنى تشيده عليه نتشنيه نانا ale yere ye tiɲɛ a y'a tiɲɛ tigiya fana
وقيل دوكو والذي جاء بصدق قال من جاء بلا إله إلا الله دوكو منا نانيتشياي كوني مغمي ناناني لا إله إلا الله وصدق به أتشيا تيجي فنا يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم نيمفنا وين نيمفنا كتشيدني على ده نانا لا إله إلا الله على ده تشيا فنا تشيا تيجي وقيل دوكو والذي جاء بصدق يعني الأنبياء كمون نانا نتشيا نبي نمو وصدق به يعني الأتباع كتشيا تيجي ويوتو بغاي توصيل ميسر بنين دفو نبي نمو ده نانا ني تشيا نبي نمو تكو بغاي تشيا تيجي نبي نمو أنو تكو بغاو ولو بافون نجولا وقيل والذي جاء بصدق وصدق به أصحاب القرآن المؤمنون يجيئون يوم القيامة دوكم منا نتشيه كو قرآن الدنكو مؤمنون كو يوم القيامة دو بنا فيقولون وبافو هاجا ما أتيتمونا فأملنا به بما أمرتمونا كو مؤمنون بنا ألما أو وبافو أنتي ألم ninde qur'ana mi niya dama anye barake ni fenye yem anyamra ni minye qur'ana kuno anye barake nay wa haja alqawlu yasmalu kull almu'minin nin kuma min fulani nimbe mu'min beta fa innal mu'minina yaquluna li haqq wa ya'maluna bihi mu'minu bebe tiafo ube barake nay fana wa rasul sallallahu alaihi wasallam أولى الناس بالدخول في هذه الآية على هذا التفسير بوشيدن دنو دوني كاكاني آية كونين تفسيرك مانا نوكو منو نانا نتشياي مؤمنو نياك مؤمنو دي نين تفسيرك شيدن دي كاكاني دوني آية كونو كتمي مغبك فإنه جاء بصدق شيدن نانا نتشياي وصدق المرسلين آية شيدن توفنا بيتشيا تغيا وآمن بما أنزل إليه من ربه أتغي على من جغناك كبواتغي على في الإيمان نايه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله أو مؤمنون ب والإيمان عليه أنا لك كتاب أنا لك ملكة وأنا لك كتاب وأنا لك تشيدون وقيل دوكو والذي جاء بصدق هو الرسول صلى الله عليه وسلم وصدق به قال المسلمون دوكو كومين نانا نيتشياي كو تشيدي كومين نيتشياي تيا تيغيا كو سلامو تشيدي نانا نيتشياي سلامو يتشياي ويا اتشيا تيغيا دونكو توصيل مو يسر بنين ديفو مين نانا نيتشياي تشيدو اني كاتشيا تيغيا تشيدو انو كاتو باغو cidew nana ni tiɲɛ u tugubagaw u ye tiɲɛ in tiɲɛ tigiya n'u ye nin fɔ u fana b'a fɔ mɔgɔ fɔlɔ min bɛ don ninnu na k'a fɔ a nana ni tiɲɛ ye a tugubagaw ye tiɲɛ u y'a tiɲɛ tigiya o ye ciden ye sallallahu alaihi wasallam ulaika humul muttaqun awa ninnu tigilamɔgɔ de ye alaɲɛsiranyabagaw ye ittaqaw shirika ninnu de y'u yɛrɛ kɔrɔsi ka bɔ fulankafɔya ma musirikiya ma lahum ma yasha'una inda rabbihim aw fen fen kaduye o buye utigi alafe ya anni fil jannati mahma talabu wajadu kutar janna kono nu ye fen fen nyini ar janna kono bo soro li yukaffira Allah anhum aswa allazi amilu pour uye bara jugu munun ke ala nu ka bara jugu tuse ka bubolo wajijiyahum ajrahum bi ahsani allazi kanu ya'maluna anu sarauka sarafana la uye bara mununke anu sara la min kanyi katimu ka barauka kama qala ajja wa jalla fil ayati al-ukhra kumni ala ya fa ya wurkuno ulaika alladhina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu ala kunnun de mugawiye uye bara nyuma mununke nebu ka bara nyuma mina uye woneta jawaju an shay'atihum mbetteme ukabara juguka fi ashabil jannati aw ube arjanna dunke ufana de la wada sidiqi ni nyellahidu ciyala made alladhi kanu yuadun ala ya mu'minu ala ya sirnya bagaw
ala yu lahidu ñogoñani ni lahidu miñe lahidu ciñalama de ate wudi ambe ala delala ko kañe أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم أليس الله بكافي عبده يالا ألا تاكا جون وسوا معنى ألا دي جون وسبغي جون ni eyi ka kow di alama ki ka kow da alaka de ala bi wasa wadiyato Ahmad bin Hanbali dondola a denke Abdullahi ko ma ko karasa fulana ko be fon fiye ka obi lagosi de wati be abe fon fiye abi lagosi ite araduka ka ako Allahu yakfi Ahmad bin Hanbal ko ala wasara Allahu yakfi ako ala wasara ala ba wasara wala hada madene ko ni ko da alaka ko to ala bolo dro yere kanake ko bi yere defa chogo ya dola ni ko to ala bolo ala bi deme ala be jon wasa alaysa Allah bi kafi abdahu yala ala ta ka jon wasa ba ala ba ka jon wasa ni ko da alaka wa yuqawifunaka bil ladhina min dunihi mamaru mushrikun bulla sirani fewnye mununte alay ukabato few ciden tumbe mushriku ukabato few lagoshi kannan karyuka kubbali ukana fengure wore kar faralaka ukana fengure bato ka faralaka utora ka ciden baga ni manin dabila an ka bato few bennin kila an bato few bennin kila ubikete ala ko bake kuila sira ku baga ni fewnye mununte alay abe komi mushrikin munun be jiya kono sisa ni ko ibe mabawni shego munun be bato ka far alaka ni ko ibe kuma uluka ku ciya ku lagosi ko mo kanu far alaka kana bila bane karasatum be ni woli lagosi de la ngo wulude ya kiyasara karasatum be ni woli lagosi de la ngo donkele tila madredere faade donala ikani baga ni oye na baska hadisa bun kasiri rebe na fo hada made Allah tilale ka ko bela pew mo kani baga kila sirani foye alaka dinane alaka ciala ika ko da alaka dro ubula sirani fewnye mununte alay wa man yudlilillahu fama lahum min hadi ni alay mo mi fili kanda baga to sorola wa man yahdillahu fama lahum min muddili ni alay mo mi fana kanda mo te suru min bo fili alaysa Allah bi ajiji jintiqam yala ala de tem masabaiwa masami ate dese fenna masami ni tajuru sarabagado na ko be mo min la jaba bi nyanga bi la jaba wala insalitahum ni kafirun yininka mushrikun yininka man khalaqa samawati wal arda donye sanka bolon fulada donye duguma ko bolon fulada la yaquluna Allah ubafu ala dedo ubafo ninde ma tawhid rububiyya ninte mo laddo silamiya kono nin tawhidi
Abu Jahali ka tawhidi de fulenni ati laddo silamiya kono ati ka joli ati itanga fagalima silamo ka fagalima ati kisi lagara ti do arjanna kono fana Abu Jahali ka tawhidi ibumbaji yo defo akom mo do be hadisul masaka kitabu do be duguturiya bubolo magister bubolo sahada bubolo me ute fuido tawhidi la fo Abu Jahali ka tawhidi tawhid rububiyya ka tawhidi doni danyo wode Abu Jahali ka tawhidi ubode do tawhid rububiyya makka kafirun makka mushriku tumbenindo wala de sankaba dalay duguma koloda donc men nin tawhidi ti la do islamia kono kan nin tawhidi tu bolo ci de ñu kele ko faga ku joli po ku kan na folota nin ti dal do islamia kono ko tawhid rububiyya mustalzim li tawhid uluhiyya tawhid rububiyya la ñine munye akoni ni tawhid rububiyya do obeke sababu ka bilika ikala kelembe ubato wa tawhid uluhiyya mutadamminu li tawhid rububiyya agiratigu bafu ninki woda tawhid rububiyya da bilika de ni tawhid rububiyya do be min bilika ika tawhid uluhiyyata ikala kelembe ubato tawhid uluhiyya fana niyo ke doro tawhid rububiyya bokono قل ما مرافوية أفاريتم ما تدعون من دون الله أين كباريا أو باكي كمون ولا كفر لك أو باكي كمون بتو كفر لك أين كباريا إن أرادني الله بدور هل هن كاشفات دره ni ala ye tora la nyini ne au ka bato fen nunu be sala tora imboneka au aradani birahmati ube ne ala ye nema la nyini ne hal hunna mumsikatu rahmatihi ya la ukabato fe umbesheka ala kan nema mina kwa tese nema utese awa domo bo chogode la somo bo chogola tungu tiku bo chogode la dinginye sobato la bo chogode la jinye bato la bo chogode la irisu bato la bo chogode la shegu bato la bo chogode la kaburu bato la bo chogode la I hakli sigi ki ka ko sinse alaka ni ala ye tora milla nyini ni ye nunun te se ka boy ka koy ni ala ye hera milla nyini ye fana te se ka doyina ce ngo Cheikh Muhammad ibn Wahhab kitabu tawhid kono tumama ko seben doni seben dilo ni baga ni ewa tafo diloli mushrikiya don ko ayenni aya de ka dalila ayenni aya de ka dalila yala ni ala ye tora la nyini ni mo menye ka tora dore latibe fo ati esoro seben dem be se ka doyina ce baga be se ka do eno ce tafo be se ka do eno ce kaburtigu be se ka do oni o ce waliju be se ka do eno ce tungu be se ka do ina cewa soma be se ka do ina ce doma be se ka do ina cewa ni ala ko abe tora min na ye tora min daika tafo te se ka boyka sebenden te se ka boyka baga te se ka boyka kaburti tigi te se ka boyka tungu te se ka boyka dingne so te se ka boyka jinye te se ka boyka iri su te se ka boyka yalla tora min la nyini ni ibe fengo le ka faraka awlaka ka bato ka fara alaka ate se ka la ka tora imboyka awani ala ye hera de nyalini ye fana foite se ka doini hera ce ta foite se ka doni ala ka hera ce aw bo sebenden te se ka doini ala ka hera ce mo te sa tara ta fode de filika yoro lawo atara sebenden do filika yoro lawa ko e wa hera do be kano soro ate se ka akat ta foi na sebende ana ka baga ate se ka foi min ala ka nemala foi kul mahamura fuye حسبي الله على ينوسا عليه يتوكل المتوكلون ko sinsi baga beki ka ko sinsi ala deka ko sinsi baga beka ko sinsi ala deka ala wasara qul mahamura fuya ya qaumin kamugo imalu ala makanatikum awa aye baraka kallah halaka de nintenne ci de ñu sabati de kankar madade do abaka musrika minna ka kafira minna aye baraka kalla halaka wa inni amilu ne fana bin ka tauhidi min kan be baraka in ka tauhidin ka me fasatalamuna me abena do fasatalamun fasawfa talamun abena do kollaban be nyuman be dimo mi mani min be la jaba be no do abeno do kamundo mani yatihi ajabu la jaba bena mu'mina neni awla يقجيه نلا جابين باتك إلا ملويا ويهل عليها جاب مقيم
ni la jaba dumnen bena la jaba dumenen bena jigimin kanena awla abenodo aye baraka ka mushriki akade nebe barakin ka tauhidika me abenado la jaba bena mu'min nakila maluya ani la jaba sigilena dumelen be jigi mu'min ka abenodo be ke mu'min yaqulu ta'ala bunkashiru ko ala min korta lendo alaysa allah bikafi abdahu yala alata ka jon wasawa wa khara ba'dhum do ya qala ibadahu ya alata ka jon wasawa ne ya kalan chogode yani annahu ta'ala yakfi man abadahu wa tawakkala alayhi lan yune munye mu'min ni alabato yika koda alaka alabi wasa mu'min alabato kika koda alaka alabi wasa anni fadalata ibn ubayd al-ansari رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فدالة بن عبيد الأنصاري كو عليا متشيدما تشيدم بافو لك تنون أكسبك يقول بافو أفله من هدي إلى الإسلام وكان أيسه كفافا وقنا به كو تشيدم كو مغيين يرسر مغمني علي كندك تسلام ياما وكان أيسه كفافا علي كبلو فنكي كواسي من بي وصدرو علي بلوك وقنا به إكارلاني علي فنكي وصدرو على الله ni mugo ni ala yen ninkiye fala hakore munye ebe min yini ala bokiye ebe sira min ala bi kisama fala haye ode mugo min ala ikanda kata islamiyama ika ewa balo hake aya dima ewa i wasado alala fana ki karni alay ki wasado alala ciren ko sallallahu alaihi wasallam fala haso ebe min yini ala pe ala yo kiye ibe sira minye ala bi kisama ni ala yin ke mo minye wa yuqawwifunaka bil ladhina min dunihi yani al musrikin ube la sira ni fewnye mununte ala dembu la sira mushrikun yuqawwifuna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ube cidel la sira wa yata'awadunahu bi asnamihim ubaka kankari day ka baga nu ka bolun ye wa alihatihum anu ka batofun التي يدعونها من دون الله وبيبتو في منهم بتو كولك كفر عليك جهل منه والدلالة جاهل يعني في البنتياك وبيبتو في منهم بتو كفر عليك جاهل يعني في البنتياك وباكي كتيرم بغبغان أولودين ولهذا قال أجل وجل نند قصلاك مسمين كبكور تالين ومن يدلل الله فما له من هادي ni alay mugomin fili kanda bagatila ni jahilu be fengure bato minna fengure wole minna kafara la ka fili de do ni alay mugomin fili kanda bagati soroila ay manu li janabi la yudamu man isnada ila janabihi walja ila babihi fa innahu al-aziz alladhi la ajja minhu mana nako aya kono ومن يهدي الله فلا مضل ومن يضلل الله فما له من هادي ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز انتقام أباك كود التوصيل بعزيز انتقام أي منيء الجناب الذي فلا أتنغلنو لا يدام من استند إلى جانبه أو حدا ما ديو فوي تشك يسرو مغمي ني شمبيروك على كرفلاي ولجا إلى بابه ني ساغركتا على كداما فإنه العزيز على دشي مساي الذي لا أعج منه فمن فوي تسا دشي ناكو بمنك بني بغتالا ولا أصد انتقام منه موشيكا جانغا كتالي مانجل على يفنا ممن كفر به نمو من كافرنا وأشرك إيه مشركك وآندا رسوله صلى الله عليه وسلم إيا أكتشيدن كان جليا مانا بنكسر باك كايرا نمو ني كاندرا يسمبرا ألاما فوي تسكا شيء إما نمو سمبرا ألا دما فوي تسكا شيء إما
ala de be fembe bali foite se ka se emo mo min fana ni kafira ni ala ewa mo ka janga kata mangele na ede kafiri fana ka mo janga kata mangele ni ala kafiri fana ka ni min kafira na me ni min fana sembera ala makalimane ala ka ala bato ala bitanga ni ala yitanga ki koroshi foide tese ka seyma foide tese ki soro ala ka koroshi kono wa qawlu ta'ala ni ala ko wala in salitahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaqulunna Allah يعني المشركين مكة مشركون كانوا يعترفون بأن الله جل وجل هو الخالق لأشياء كلها مكة كافرون يرتم بادو مشركون يرتم بادو كو على دي يفهم بدا وما هاجا كفر أوكا يعبدون ما هو خيره وبي على تنبتو كفر ألك مما لا يملك لهم ضر ولا نفع min teseka tora nafuya teseka tora buka ateseka nafasa makana uma uyere bado kwala de fembe dade me una tabe ube fum bato ka far alaka munun teseka tora nyone ka buka uteseka nafasa makana uma wali haja qala ninde kosala ko kul mahmurafuye afaraytum ma tad'una min dunillahi ayen kibariya aw be munun bato ku far alaka abe mun wale ko fara alaka ini aradani Allah bidurri ni ala ya tora la nyini ne hali hunna kashifati durri ya lawlu be sakala ka tora boneka aw aradani birahmati ube ni ala ya nema la nyini ne hali hunna mumshikatu rahmatihi ya law kabato fum be saka alaka nema mina kwate senema ay la tastati shay'a min al-amri mana kabato fum shetu suye foitu bolo uteseka tora bo mogoka uteseka hera sama kana mogoma min tay risuye min tay tungoye min tay kuluye min tay jinyaye min tay dingaye min tay koroye min tay kanaye min tay bamaye parce que ni bebe jian kono afrique do tay bamaw de be sirunye ko dugu ka hera be ulude bolo nim bamaw te fakade do tay kanaye do tay koroye do tay risude be ubeta so dugu kofe do tay kulu do tay dinga do tay jinyaye do tay tunguye do tay kaburutiguye nunum binte seka tora bo mo ka uteseka nafa sama kana mogoma jamanay ni irisu munum be jamanay kono jinyaw be jamanay kono kaburutigu be jamanay kono ube do wele ko wali ju shegunu ma bo be jamanay kono jamanay be ni problème min na usera kamu bola usora kamu bola asoma be adoma be mori ganangana ube ni shi sante ne dia jamana laje nuye lajine laje basro ewa udalembe mori gana mina kateme mori beka we malika mori ibasoro senegal dalembe mori gana mina kateme mori gana beka we malitai ibasoro kongo udalembe mori gana mina kateme mori gana beka we malitai ibasoro gabo udalembe mori gana mina kateme mori gana beka we malitai france bo chogola amerique bo chogola me munyana bo musera kanyana bo mali degum mimbe nin jamana ka usera ka mumbola usera ka tora juman nyoni ka bonin jamana ka usera ka nafa juman sama kana nin jamana la kaburu mimbe nin jamana kono ni kantigeli be kala haju be nyina fe kunci boba no kaburu tugu usera ka munyana bonin jamana kono usera ka tora juman nyoni ka bwanka usera ka hera juman sama kana mumbe ko segun sufin wori jimur addaji beta kulunkulu beke akoro munuma beke kadwa akoro kumbele be mina do koro do ko ni ewa mori nyerebe somin kono ni be dala ibe kulunkulu de kana akoro kulunkulu jamana in kono do de la ko bayirenya de yoye mori mbe somin kono ni ebe dala ibe daka kulunkulu kana do akoro de do be sujuru ke ka do be munuma ka do kono komi demisen fitini usera ka munyana bo min jamana kono jamana be de ko mun sera ka munyaru sera ka hera jumannati della ka fo tumami awa koronfe kaburu della kachi komi ma fo ka daka kaburu ewa chili o chogola ka sur hari ni am maso o ma parce que kaburu chili be fama de bolo fama de na ye dina famu
ci de nye kaburu ci ali buna bi talibu ye kaburu ci a ci bagate bede me fama u ba ci fama ye wordu min di ma kaburu be ci akana bato antum bo problème la wiye arjo sodo bila doyu kanto ko mo ko hakirinazi problème flambe bo ala chogomi doyu kanto bo ko komi moriu ko na songo ko de be moriu ni karamo la ko karamo binani ko kulu tomo ka wasa basa badia kelen madaru kan na songo ko ka do kele wala ko nin ko be ba min de sira wasa bala kan na songo wona jamana ka ko ba do taro de fo rajola ko karamo nunu ko ewa nasongo ko de bola ko ka karamo binani tomo doro ka wasa basa badia kelen ma nasongo o ka do kele wala ko imbe ba min de sira kan nasongo wasa ba wona jamana ka ko ba laka hakimandi annuma balma anka ala kelempew bato ankan jigida ala ka anka sembe alama ala kelempew ayi sababu dagale munun fo ibo ke me ko munun be hada madon kunkolo kono jamana in kono fo ako bo akunkolo de la no ma bo jamana don hakile la te saka lafiya bara irisu dingne so jinyo tungu kaburu tigu abeta kantigele kode kinto moto kande loko fana fo deresula ga moto cianantara dila yoro dola ube moto dilala wake ka dila nebe sigi kuma kono be barola doko ko ale tara logo nyini kungo kono nala ko ale na kan nebe so ko ewa bebo min kalama ko mobili kando bora ko ale tara doko kana ale ko kati tigudo kuna na ko bakoro ni bele ba unode nana ani juruja kata bakoronindo kata ajo dinginye sola ka ewa juru kato shiri irila kofe ka bakoroninjo dinginye sola utara kato kwa le makuma utare dora kwa ale ka logonyine mabo aye bakoroni awaya foni kashira kan nege soko ko penatara nko inyana yerema iyanye yenne nunye kata na folo fili nin bakoroni min yere tara shiriye folo ni ala tuma bakoroni ndeme nin kata kana na sokono kungo kono fenna doye ube minogo ani ewad kungo na faga shirile nin chogolaye ona ke ka jannaba don yere sababu ye parce que muso do na jannaba kono jakumani sababu la aye jakumani shiri ate jidama ate dumuni dama ama fona kata dumuni kena yere kungo ni minogo ya faga ciden ko muso in don na jakumani jannaba kono o sababu la mori ganaw ni ewa barakelaw be nun ko sugu munun ke fe nyanama ya dingashe adwa kono ube kata fendo sebedendo fe nyanama da kono kala jaban nin chogola nunu nye balaw bade jamana in kono ka fe nyanama ni bagan kula jaban nin chogola ewa ni bebe ke mori ganaw bolo jamana in kono munun beta hari su yere ni sara ewa ubeta su da yere ku ka sebedendo su da kono kalaw bebe ke be min fo hadama daw nin be kabbo hadama den kunkolo nin be kabboy ka hakilila fen kelen min be se ka tora bo hadama den ka way ala kelen pewde fen min be se ka nafasa makana mugoma way ala de ni ala ye tora min dai ka ni ala yere te fo te se ka boy ka koy i joy kunkolo kay yele ma kata jinya fambe ni ala ye tora min latige ni yewa fo te se ko tora boy ka ni ala kelen pewde te ni ala ye hera min fana dai kare ka sama kana i hakili ka sigi fo te se ka bosila aka fali kasanka kata fili ka dala de ala ye hera min latige ya da te se ka boyka ni ala ma faraka ka dabalina saga yerema innahu laysa sultanuhu ala alladhina amanu wa ala rabbihim yatawakkaluna inma sultanuhu ala alladhina yatawallawnahu walladhina hum bihi mushrikun ala yofo ako shetane shirate kata mugo made mugo innahu laysa lahu sultanu ala alladhina amanu wa ala rabbihim yatawakkaluna ala ko shetane te shirate shetane borokata mugo munu limani yarani alaye ko ka koda alaka shirate shetane makatuma de e shetane kelani dabali kela ni mo tigi dabali dabla doro yirebe tola enko dabali kela chama o kairawla kado kale wala ko be mo do dabari doro ale yirebe saw kale wayi nay
ateke bela de mugo ye mumini de ya ka koda alaka eni ka shetane te sola de innama sultanuhu ala alladhina yatawallawnahu walladhina hum bihi mushrikun ala ko shirabe shetane bolo kata mugo de ma munu nye shetane ku bisi nyoy munu nye shetane ku kabara nyoy de nu ye shetane fara alaka shirabe shetane bolo kata wulude ma shetane tigu yere de kajuguni nyoy me mumini alnya sanya baga ayaka koda alaka a hakalite eka dabalunu kafuna fara wala de nema fara wala ka dabaluna sagi katire maki kunciye alakan kisikantanga tume bunka sire nin ko fo ako wa zakara ibn abi hatim ha huna an ibn abbas ako ibn abi hatim ya foni yorola ka bo ibn abbas bula radiyallahu anhuma karisamina ka bo abdullah alaka je ka bo ibn abbas na fama marfuwa karisan korta kata cide ma cide ndey hadisan fo ibn abbas ako ihfazillah yahfazika ako ibn abbas ma ako ala koloshi ala bi koloshi mana ala ka dina koloshi ala bi koloshi ihfazillah tajiduhu tujahaka ala ka dina koloshi ika kala bato bagay ka koda ala ka ibe ala soroyne ni kolona filila yoro eka deme baga beke jonye ibe ala soroyne ta'rifu ila allah fi raha ya'rifuka fi siddati ni be noyala ala do ni geleya nani ma ala ni do idha salita fasha lillah ni be dalili ke ala kelempe de dali ko munun kere ni ala ye ni ala de ka bara do ni danfen barato ye danfen tese ko ke ni be ulu dali unyini ala de fe den tembolo garjage tenna bana benna bana ka boti ka bon fare kolola ewa hera kana jamana kono tora kanyone ka bo jamana kono sanji ko banna sanji kana unyini ala de fe wa iza salta fasha lillah wa iza asta'anita fasta'in billah ni be demenyi ni fana demenyi ala de fe ni be dalili ka ala de dalili ni be demenyi ni ala de fe an ka demen hada mash de shi kana kaba irema ambe nyo hakli ji wala de har jamana ambe problème mun har nan yere ya sababu nyuma munun soro an ka ko sage kata alama an kana kaba nyere la de munun kalli maniya ba an nye kala ya siranya ba an nye hunaini do kiden ka sebon use ewa ukajate sera batani fura abelen siranya ba be mu'mini ewa ni kiden yere de be nyogo fe tuma mu kabaraw yere la ko bi dugu tisi an nan kacha ala yulla jarabi hawajinu kabla dobe huneni uye sebo boni biyan uye fu bolila fu mu damado abe bolila o ko fere cide nye wole kala wala bila ku wole o ka sage kana ala ka sage ka fanga duma o yawma hunen ije ajbatukum kasratukum ala ko nyaw deme huneni dode tumami aka chaya ya ukabako an kana kabanyere la de ko na bambolo an ka sage kata alama an kana nyina ala kola bu jamana fana kono ko an ka ko kede an ka jamana mara jamana ko ka kala ko ka bola ni ala ko bori ka kola hari ka daji te seka kono ala bisiki ka daji ki da kono ka kuna ya hari te seka kono o ko munum be jamana kono ko do dabila de an kera chogo an kana nyina ala ko dan ka kola ni be deme ke deme nyin ala de fe wa alamu ikado anna al ummata kummantu mo kelente jamana kelente misiri kele mo wote kabila kelente mantu law istamau ala an yadurruka bi shay nu be farala nyonka kanka karasa toruni fendoye lam yaktubuhu allah alayka alama o tora mi sabiika lam yadurruka utese ku toro mantombe ciden kam mantombe kabila kelente dugu kelente misir kelen mote jamana kelen mogonte ciden kam mantombe de ka fara nyogonka karasambe ka je anka toro ni alama tora min sebe ka utese ka utoro ni foye walaw istamau ni mantombe fara la nyogonka fana ala anyam fawka bi shay ku gunda fani fendoye a karasa ayato antala atoran ko fe anyi fi mu fi fo man soso asunan tama ambe kajje anka le deme ambe kajje anka defa ambe kajje anka hera kai
utesika hera sikeye lam yaktubuhu Allahu lak anka janka hera ke ewa karasai alama hera mi sabiyewa lam yanfa ko utesaki nafa mantum be ka fara nyogonka anka karasa anka nafa alama nafa mi sabiyewa utesiko ko utesaki nafa ne foye juffati suhufu papier jara ورفعت الأقلام جفتي الصحف جفتي نتايا كودين جفتي الصحف ورفعت الأقلام papier jara kalmu korotala yaro kome wakati da yisoro sino ne hadisa riwaya chaman de balaw abena na to chaman de la o bunka suru yenin na sukure sugandi ya kafo wa amali lillahi bi shukri fil yaqin baraka alaye ni barika dai dankani yakono walam anna fi sabri ala ma takrahu khairan kathira ikado hada made min mandiye ni sabar la koro hera chamande bola wa anna nisra ma sabri ikado deme be fara sabali de ka wa anna al faraja mal karbi ikado funi be fara geleyade ka wa anna mal usri yusra ikado no yabe fara geleyade ka balman ni hadisa ya suranka wakati banna sino ni hadisa jamana makko be ni hadisa la kosobe hari biambe min fo comme wakati yan soro ala yangar jage ke nindela faranfansa chamante siga soro la tuguni ambe min fo jamana dawnye droye ni hadisa bilawunye koro ayenni hadisa bilawunye koro anka ala de deli amma fo sababu daga lewun kana kede wulube ke me anka ala de deli hari bi ambe degu min kuna la kambo ala anka deme nyini ala de fe amma fo ambe deme nyini munun dagara damfen shebe deme nyini munun amma fo kana nyini de me deme nyini munun ni bara munun ala yere ka bara we ni damfen te sola anko nyini ala de fe anko wulu nyini ala de fe anka don ka hakli sigi fana anni jugu munun be ulu doronte de ni jiya bede farla nyogon ka ku ka tora do la se jamana ina ala ma tora millati ke ko ka se jamana ma wotes jamana inte o tora te se ka jamana so jiya be ni jiya be farla nyogon ka u kaba ko lembe jamana bani banu bete de jiya be ka fara nyogon ka ku ka tora la sima ala ma tora mi se biye u te se ka tora si la sima anko do wala anka do fana ni anye ala ko bo anka kola ko ni ya an tora ko fe ni islamiya ko nyere de yan toro ni islamiya ko de yan merde ni islamiya ko yan degu haraka ni islamiya ko imbo anka kola nanye islamiya ko ni ala ko bo anka kola ni dia bede farla nyon ka ku ban nafa utese ka foi kanya ala ma mi sebe foi utese ka foi de kenye ala ma mi sebe papiu jara koy ala ye millatige lahul mafujo kalmu ye min la nsabe lahul mafujo la papier no jara awa kalmu korotara ka bolla tige kafana aw anka do nan sabarila ambe degumina ambe fe mununa balaw munun kono fitina munun kono nan sabarila demembe na de nan sabarila demembe na men na an kwante sabali de sa alata anka pa alata kunna anka pa ciden ta kunna sarafu salu ye ko teme togomi anka pa ukunna anyiren ka fere do tiga nyere ambe bodde guna togomi ibeta bi dinga de kono akas anka sabali de aka do demembe fara sabali de ka ala ye ni ko nana ala be ye boda munun faw ya bode ke ciden ye boda munun faw ya ko ke aka sabali demembe na aka do ko foni abe fara gereya de ka de ni yayi mugo be hera la ben no yala geleya do de temena ka na ya ku koy geleya do de temena ka geleya in ko fere aye foni soro an kadu jamana be geleya min kono na an sabarila geleya in kono foni bena wa anna mali usri yusra awa an kadu geleya be no ya fula ba no fe lan yagliba usra yusrayni wodi atu ko geleya kele atese no ya fulala de parce que wa anna mali usra wana na bi ta'rif yusra wana na nakira de la wadi ya to ko gele ya fula gele ya kele atese no ya fulala de gele ya kele be no ya fula de ba no fe donc wala
an kado ni degum min be jamana in ka geleya min baka akiri yere kun yere de sawa akera jamana in ka ko de sawa an ka sabali bane an ka munyu bane geleya min fulen ne hera ba kofe noya ba kofe hera ba kofe noya ba kofe an kana korto et puis an ka yira kafiru la an be degum min na de an bo o degun kada nyambo degu kun ka to ñogon ko ka ñogon kanu ka to oka anta fe awde ka sen kaddo an ka kola tuguni geleya banka an jena naye an sabla qur'an be munya qur'an jena naye amma ko tawla naye nunun ke kafiru yerbe farawla mais no ya do an fule nanyu degu doro ambe do nyoro soro nanyu degu doro ambe se ku bila ñogona ñamdu degu doro ambe se ku dimi ñogon koro o taw bila de kafiru taw bila kanka de mais ni kafiri ya do an fule ka tora se karasama a jenana ka tora ya koni ya amma kote an bola ya an koni bo dusukunna pew ulu te perde few kafo ka perde ka kele ka perde ba do kele e wa kele mi perde bola kele minna he ubo bila depuis sogoma mais nu ya do ko ba usoro be se ka usuruku ka furuku nyogon koro ka bila nyogona aka nyogon mina aka nyogon kele aka nyogon faga utaw dabila de aw fana hakili ka sesa aka kunu aw be qur'ana kala ka wiye islamai abe qur'ana kala harisu be kala wiye aw fana ka kunu sa kafiru nu ka kafiriya ya anterdu ka jamana kono kude tateke agele yara chogo bateme ko kude tabe jamana sage kofe unana usilamu jamana de da dongo do kude ta wakati be kude ta san musa kude ta puru kausa gi kofe aka jamana kana tanye ni ji ko gelera doro ina surgu na bila nyona marché na wuli président min be ana kudeta na wuli kura kon gelera doro ana wuli aw billa fiya wala geleyate wulu yere kaya est wulu yere be hera dama de lay geleyate wulu ka alaka hakman da man balimo silama kanika silamiya boy ka kola de ni ye silamiya koni boy ka kola doro o yi ka ko betinyalende kata amma fu hada maden kana sababu nyuma ni sababu daga lamma fu kana kede me an kana nyina ala ko de ko men an ka kola an ka ko be jamana ko do yire kun ko do du kun ko do hada maden de kana nyina silama de kana nyina ala ko kana nyina ala ko ka ko bela isi yoro ka ke ala isen be yoro ka ke ala de o ko fi wala sababu daga le munun ke ye ko daga ye kuku ke be ulu ke ki jigida alaka mais silamai mu nyana bo silamai be sika mu nyana bo ni silamai reda yande wo ni balaw kuma wude yo kafir kuma balaw kuma an ko bo an ka kuma wala pew donc ambe ala de la ka hatiman dama nya fo choma la yangar jage ke ni de la ni rola sunu ni hadisa na fatun kacca ko sube subhanakallahumma rabbuna bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk